Kitabu cha Isaya mrongo mia unachenda. Hezekia anakaribisha ajumbe kula Babeli. Mstari wa kwanza. Wakati huo Mredaki Baladani mwana Baladani mtawala wa Babeli wamuhirikira Hezekia barua na zawadi. Mana raskira ukala Hezekia wakala mkongo na kihola. Bai Hezekia keokerana wa wajumbe kwa furaha na akanyesa vitu vyose vilivyokala kwenye nyumba ya hazina: fedha, dhahabu, vilungo, mafoga, tamani, nyumba ya silaha na vitu vyose vilivyokala kwenye hazinaze. Kana kitu chochosi kaiza nyumba ya kitawali edu kaiza utawaliwe wosi ambacho Hezekia kanyesere. Kisha nabii Isaya akimwenderera mtawala Hezekia na kimwamba arayatuma ambaze na mambo lahi. Hezekia kizigiza kiamba mambo la nchi ya kure makuza kula Babeli yanabia kiuza kiamba mauna noni na noni kaiza nyumba ya kitawali. Hezekia kizigiza kiamba mauna kila kitu kana kitu kaisha hazina yangu ambacho sanyesere. Baisa akimwamba Hezekia vikara sirikiza neno la Bwana wa majeshi. Bwana anamba Lola siku zinazo ambazo kila kitu kaiza yo nyumba ya kitawali na jose ambazo wakareo majika takufikira rero vidatsanyo muhaka Babeli kana kitu kindicho sala kize semu ya toa kijazi icho mwenye manda halo mahirikwe kure nao manda kalama toashi kaiza nyumba ya mtawali wa Babeli. Ndo Hezekia akimwamba Isaya rona nora Bwana zirona na nirizo kwani ore moyoni mwako anaamba kundakala na dheri na usalama kaiza siku zangu.